Nah, ini buat terima kasih. Ada lagi cucu satu. Ya, terima kasih atas serulinya. Dibilang kalau di Toraja itu Amaindunan. Amaindunan bukan dikatakan saja Mabadong itu baru Maindun, Masuli juga Maindun, Menani juga Maindun. Kalau di dalam bahasa Toraja. Kau mengerti tidak? Mengerti. Jadi Maindun itu Mengerti tidak pemirsa? Hanya Mabadong. Nah, semua itu kalau di acara duka itu menyanyi Mareteng Maindun juga, Masuli Maindun. Lebih-lebih Mabadong. Lewat dari menangis. Oke, pemirsa. Pesuling apa sangat nanti om? Ya mau di sana pasuling itu dulu deh. Oh pasuling itu dulu. Maraka Pak Atendo Bental lu. Pasuling juga mai kasiluran. Oke. Pasuling kasiluran. Iya. Pesuling kasiluran. Oke mantap. Pasuling kasiluran. Iya. Dan juga tuh pesuling di sana pesuling apa nusu popo baile om? Yo. Itu makan boli-boli nama. Oh iya. Pertama kalau yang kare upah muncul tuh keluarga aku dia Pak. Oke. Pesuling. Sule to pekutan natin ako tahu sibuk tunai rendahan ni nalo niyam to nata apa muncul dia. Oh begitu guys. Ang kusay kwe ya tene upa mana to le. Satu berarti pan niya Pak batu sulungi naman ako to kayo. Niya mo pakit iki. Ya itu bisa pasuling Pak Nasubay to. Oh, to. Karurungan ni kita itu to. Oh. Ya mati pasuling na patasu de kuliah bajo yang di sana. Pasuling itu. Salamat keluarga aku. Partu re. Yo Pak. Oh, ngomong pinolo tu. Oke. Yo. Oh. Ya mo nasangan to Partur. Alam kina kuatang turai Pak. Anakku, bibintuku. Apa ya kesipamu? Losong tandai mo na turaya na kami. Oh. Terus terang aku ni yang ada nasa umu aku. Tandai na turaya. Tongan to. Tongan. Ya to Partur Kuresma sangaja nanti kamakian na magsamu do bano. Dolot yan. Ya mo. Pakai Ricky. Pakai Ricky tembus malam. Kita Oh, tabi sambil lang itu kita bitubo bay mana sebelum na pasuling lagi. main seruling guys. Macam mana siya ni? Kita main seruling sambil mengisi waktu ini. Wah, mengisi waktu yang masih tersisa. Iya. Kita iya. Mantu ba yung? Mana ko tang labudo ko mina kamu tu bintang. Kamu tuh bintang film teken na sinetron ng Bono Kotang Labuda. Ay, kote ape nireng ito na. Cocok. Oke. Ya, kau bintang ini. Iya. Mantap. Tete pira tama ba nung teyong? Jam-jam saya sudah makan. Oh, saya sudah makan. Jam 9 le. Mga video bang rekan kami solo na kumis te kami di belakang layar sama Om Kumis guys. Kamera mo kumpa. Arman Pabutang. Salam buat Neomba. Neomba. Oh, Ya, gitu. Neomba. yan na siya telepon to pamarang kadawi paniki masyam. Hinarang minumug ito. Nelpi Pasimbong di Kung mana? to di masyam sa telepon to. Di Tondon ini mah tuh. Ya, di To pamarang kadawi paniki. Tondon Langi. Di mati siya. Oh, udah.
Gimana itu Pak Soti? Iya. Tar kemulangan penjurangan. Mantap Om. Oke sudah. Taray ang tirong bisa to. Nalay pondo manora tuto paniki male di toni che ne sito lo cambarete ne omba che la masuling yero pondo wala male bilang ang paniki. Kono yan nila to. Yo, kuyan na din. Sa bayat eh. Naipado yung pirma sa ato niyo ba? Masya apa kuda kare itu lang cambarete ne omba che Yo. pondo wala mai ba to paniki. Ano yung pirma siyang na masuling. Ba, tingin na kato niyo. O, lakyan. Mantap. Tiro ang medyo na lang ni Maro ko masya ako kuda kare itu mga cambarete. Ipa dito to, lakyan mo siyang. Nakuyo ka solo mo siyang. Yo, Yo, lamang berawar kare nino na kay. tama sa to. Oke, pagkiri kami. Sa bayat ate. Yan ang niranda ng tulay patugas. Dating po na. Jenny Patanduk. Salam sama Om Kumis sama nih Om Tadi Opa. Oke Om. Mantap. Yo, mo. Kita di sore nih di. Weh, datang lagi. Mantap. Itu Ledan. Weh, lu. Ampunan ni Omba. Ampun nih Mbak. Oke. Wow. Weh. Itu anaknya Mama Ledan. Jadi Om ini main seruling di sawer pemirsa, di sawer dari anak cucu almarhum dan almarhumah. Oh, saweran ada berupa rokok, ada berupa uang. Satu orang tama jangan David beritam. Dami pas musik mo ni saya ngalam bukan atau Oke. Kamu tuh masukin jamai kari batora bilang na dito komandanta Bapak Arthur la susunto la mi temenlongi still na le. Oke baik. Dito. Semangat masuling nenek Mbak. Oke. Oh Semangat iya teh. Mbak. Mamaling ito nga rin yung baka ko nakadaran na. So, sipa na. Iya. Wah. Weh, datang lagi. Weh, Pangkumin mantap. pangkumin. Weh, uang merah. Weh, uang merah, uang Yo. merah. Yan mo yung baka. Weh, Oh. uang merah. Yo. Ya mo. Ya, bangari ako na kupay na yung ito. Kuwan ka kayo, titinong sila ka ba ni? Kono mo kantong namin. Yo. Kono mo dako. Sila ka ba ni? Yan kayo. Om, ada yang titip salam Om. Jenny Patanduk. Salam sama Om Kumis. Oke. Om Mbak. Kembali salam. Oke Pak. Halo. Excuse me and to salam. Kita ka itu. Bentik kumanak ya kami bisa. Adikku itu. Oh iya iya iya. Di mana nih? Seberang. Di mana? La susiati le bisa ni madao. Bila niya te pasuling na niyo ba na pura melipukan bila niya tu pasuling na nanda tabunan nak tomate masiang na demo itu pura ta sipak kadai na orang may kararapa jo ni anak tomate ba tu ampo tomate dari sus de pasuling na de ko ni oba yarita pupado ko de ko ni oba pa tumbeta na may karorogan ni bila na mamaliki la susi itu Udah malam dari lakian ini keren sekali. sama internet de Wah, de bilang enggak semua ina orang de ko ni Oke Pak. tidak batu ini cuma masuk-masuk di kota umum Mindela Alas Samponi kami karungan itu seluruh ini apa oh langsung siapa tu saruna Nah, kamu mana boleh? Iyo, kamu mana waktu di sana teman setia na teman deku neni, ni ombak mana mau tutul roto? Oke, Namun ya tu di sana makam marai, nah tak mau tu neseli, kerana neseli tu di kamar.
pasolin. Ya no puedo menaquillar, no puedo llamar, te la estamos por el estilo que me enfoco. Será? Yo laku Bapak Mulir, Dinda Bapak Mulir dari Baru sama kemenakan Mulir Marus ke bisa ini tolong itembek tani obat. Sulit aku minta mai. Yo sulit aku minta mai kasih tamu mali ini. Kami dong kan nenek cik 100. Halo Dinda Bapak Mulir atau kemenakan Mulir. Ya teh, laku ikut naik pengacara. Oke, ini pengacara. Tori itu bisa juta. Oh, tong ada mau tuh. Nah, sudah aku satu pakai baru itu ribu. Dan duka pamisa Bapak Mulir. Iya. Nah di gua. Iya tuh kamu Bapak Mulir. Namanya laku anak kuriku Mulir. Yo. Nah. Sama pokok deh. Ya. Ikut kelah. Tujuh baru tuh. Yo. Oke. Sudah semua sarjana kemajuan nanti. Suruh bro. Pakir kini mak. Iya. Yo. Lasus tene. Adikku Bapak Mulir. Nah, maka kupukan ni madaw kukua ya to Mulir. Labi madaw mo ya master mo ya to nabi na. Na asusi mo di sanga na balo tetete si bigenan batu power ki katiku mo la suduki. Na ape po maniku mo la standang ki. Bako pada be na to pakuko bisa ngambil nasi suntul ya Bapak Mulir. Iya. Ya banget itu Pak kukua sang maibongi Bapak Mulir kukua natakam ke nasi kita si tiro. Oh, nalangi banjir. Yo nalagi apa nih? Kambo wakilan norong. Oke baik, wah mantap sekali nih pesun. Nah, susina tidak kok sola kapalawai. Kona teman abang atau kona minta dari kadarapa inanta lah nasirang itu tahu dah dua gua bilang nak kona kami turun dia tondok kamu bang mau butuh sitis sana Hadis ya teh ini nana Masyang dah ada petrumong alat tamu sih hubungan dengan teman teh dapat kursi dalam siang utama oh jadi ya teh ya tu ni orang siang. Lebih baik dia tunjukkan di daerah. Nah karorongan yang bisa mengirim itu utama. Yo. Nah aku sedia punya parolan. May mangkam bisa tunjukin aku tirong na. Apa tahu betul tirong itu pakai api. Masih ada utama. Masih ada bukan itu kan namanya narapo. Yola, kalau susi motor sampai kone madau, bila naik temi kasih luran di kuah, di tanda balau ini Allah semua rombongan kasih luran latama. Yo, Bila na susi mo. Bila na mo. Ya, oh, ni kuapan kapatu kala. Yo, oh, ni tira mo tang karugak yo may tanong to. Umpara katu tindak ko ni mantan niya tu. Halo sini mantan. Oh mama. Di kuah dan mama abu buah dan nama tindo bagudan. Kuat tabe la dempan laku pada toman laku tu kepuasanku selama jumai bainalo kuat mana kepada itu kita romamu nasapa pamu itu 50 kalau mana kami di suara kan itu pasangan itu nako na para mimi pa pero nak kumarin ka papa ako umbe ko kutulak popan din pa na panjang umur dari kapolo penang kunalo to Wah mantap.
Jadi dalam kepapamun itu batu munit silakan. Pene yung acara Jakarta, ya tuntangan jalan kaki ke sana. Di kuya tubig na mulir. Ya, tenu ba tungan ba nanti. Di gua ya tukang tedene upang, patana ide nalo. Yan na de patana kami nalo. Saku mi masya. Wita palibata mabang ko mi pukara kada. Payate. Pira to na kanane palu. Kaya mo takpun na tere. Kaya silo na isen juragan. Ako na yemerte. Ako na da ko pato mangandoki to. Yo. Tiate. Dami ano ito kamu na kana. Yan na sa tuyuanan. Tarimay. Oh. Susin na ako. Pabikuha mani. O nata tebe tani mado dahil na sa sesat niya kale. O dahil ka para lupo. Lo na marosi. Sabi mo ka na ito na labasiri. Okay, ito pamanto na lang. Mo ka na labasiri. Kabira dito para ko ang bubuli ka na. Daripada ya tidak sistem. Siri sistem. Oh. Di kuha mani. O natabang meron na naman ang tuloy meron na sa inyo itinyan mo. Ako na kipalipuin mo ito ako. Nandesa mo ito ako pinyan. Ya ito ako muna para lang pinyan mo. Pamangkin ka siya at manis siya. Dari kamu anak ka na naibira. Bakit ka nung ako hindi? Dami katuran mo. Dami katuran mo. Yan din na lang kalena. Nabaterong. Tangla mayor kaya pong matua. Oh. Yan mo. Karorongan naman yan ba? Sistema mo na laku sino na angara. Kwa yate kama na anak ko ba ito anak na dira. Ta ako kwa ano, tapi yate kapulong ko. Na ibaba natin may pekabera siya pekainoran. Jadi aku kuna ano lako. Tabi ni, kaya kunita, sulan ni Mado. Tabi, lah mega toro mega tabi na pera na din matibay di pade. Ba susibay tu ka pala. Na susubang mate. Di kuya tu bay dina, pera na dua patibay dito bay di badini isa. Na din iyo. Ganyan lang gloria pala ito. Pagkota pa na sa basusi mo yung kadarapa kasolanasan kumua. Ya tu rombongan na anak tomate, ampo tomate, inalamasyari naman di pitamban to. Naman yung mga pinduan tu bay na kagpo pumines tu kapalaway. Pinata pa di pitamban nila to. Jadi lami tiromelo. Mana semua dapat? Oh, di pa dito bay dito mo. O na na. O katok orsilo tu. Pan luminante. Tanya mo ki. Mo, mamabarang kino ko men Arthur. Nata men Arthur ako. Ako na situ Iya, la societe kami sabi ni Madaw. Di kuwa inalaki para kumali jo may anak kampo tomate, kumua kibisa mi toro tu kasiluran tangan di pokada solo tolok takarorongan hindi indo ape to dolok kemani. Dari la societe kumua koyan na manasung panasuna indo tapi kakak ako lakukan dia mati. Bila na manasumo ti pantulota kita ambil na daya to alam.
Ini asosiasi ini mana kumako, data tepai. Tak kumana. Yo. Ya teh, kung ano ba ang kamu ba ang matulong masyang mampakalo. Dong, may palabi ka daw. Kami tong di. Oh, sabi rin ano. Yo. Kita ko ada na tak kembali lah kamu semua. Kita turungan kasih lu masih belana udah tuparu. Yo. Yo. Dari Bagaimana kasih dulu masih ada tukar apa narapo inalo belana udah tuparu. La si solomao kami rombongan anak temati masih. La si itu nih mana? Ya, kumpul-kumpul ini kalau kita solana sampai atas si Pak, nama lo sampai kolo. Pema! Tanay pinong ito ng kumate. Yan ang itero sa atin. Sabi ni saratu. Manila mga kailan na raking ka. Na tumararo kung ito lang ka na. Tawag na ba ang lanto? Nah, yang betul, kami dari itu ke paranona solana sama belana kam kasih durat ke paranona. Yo tempat tu sini mana. Jadi la susia ini semua ya teme paulelanan la kasih patu belongnya solana sangki ang di pokana jomai bati nanti bisa main di tumatun ka masola doi. Mika Batandong mantap, oke mantap. Usang ala susi to sini mana. Indo PKK. Mana susia barka gowo ni. Laku sorong malako indah juragan naik. Kita makan malam dulu guys. Jadi tabi tile nih bado. Kita morong ni makarinto Yo. si hibur lagi. Kaya ka tatarot eh. Yo. Ipalaku kunin manite ketika kada tiba benga tilengko pemisakan ikwa kona mak karorong-rorongan na kita maulelele to kar kita makarole ne bado tabi ne Yo, susi mo to. Yo. man itu mekar ba tu kupukana kuko tiba benga ta na kalubam bantu mele mangiru-iru rakito ni bukan kara itu tabi man itu mekara saliendo mi kami keluarga sola anak tomate dami tanda ibar ka sabah ko yun nasusiwang ito tabi ngerti bang amo Bas Bapak Ibas ko may daw PKK. Ibu-ibu. Bas kumtur alipan tolo te berkadrosi yung may kios te birlay pa mama dong na ko nalakut te bisa ada ko din mama dong badong to may yati Labing raya, dalong pairikot tangga. to man to gara Ya teh. Lako. Bebek Baskom. Ay juragan. Lako kamu teh utama teh oleh. Yakin atau singa tama teh mapinti belum pula sama kada. Apa nyo kurni tolo kamu sulukur. Ang say. Kok kita mapakaman kumani sama mikro. Kaya ada ni kada tilo. Apa kamu nasa resulu teh sola jo kurni tolo ang say. Oh. Kuyo, kukur semanga mo to. Kuya bang di ka to ne madukwa. Ko susinda te mariko rekor kita sana te makarorong-rorongan dari kile. Dako mani na ko itawa. Takwa mo ga bang amo te tau do te ano na makarorong-rorongan ni rakito tabe. Angelis ali ada kalau nak bay duku bay wah din niya bosku mana semua di mang kamu di angkai bantul lo dorong Oh, ini bebas kamu. bos kamu li pantul lo ke pantul lo
Ya ito bangan. Susina di may request ang kalumpota. Tayo requano. Kaya magkuhan na madoba ito na pangarap. Ba ito na sope pamana ba. Mapoy kaya sa kami ibur-ibur susito. Nakamupa tama ki so teman-teman ni kami baru pa. Susit yo. Niya ito kanya, wala ka rin tambing itambuk ta. Paling ito, kondo, kamamaliran kiri ka. Pendok para kalining kamari te, kaanik ko mate. Batu suta. Wala. Oh, Mantap guys, oke mbak. Yo, tino itu gua. Nako teman yang cerita-cerita ke mama dong ki. kaya na dente may kada salah asuno. Nabanopisa, ano na? Iyo, siya ko. Ya may direte te kumuha umbatulan tani si kamari maredeng. Apa ya ada di kuah rai pokok banget tindakan tetampakan niya sa akin niya dito. Rasa mapurit tamanya to. Kaya may kemay sa pangandong sa pasambayang. Denoy pa na mayroong pangalino. Dati may kurang. Kamu Yo, pinangaya ba ito, be? Ah, Kumua tatuntong mo si pasambayangan. Anakin de tuntong din ken dilulangan. Tatala si pasambayangan kumua kin nalurok ko. O de no ito masambayangan to buwan biya na masambayangan kumua kin nalurok ko siluku. Ito buwan biya to. bukan na ito pag-isalite sa nakakot sa kumain. Kuya temay anak kita temay mara mata kay pinanutan yung masya namin yung turok mandira di pasabayan. Anda dinnego kami kilala. Gadong kumi ko kipasambayan kumi para dito kampung. Kasanggang naman ni po. Yan na meron Jeremy say na meron do kay kiyano. Na sabi. Nala ko pa. Yato nga kami to kampong bagya ko. Kami lang usok kira ke po ka. Usok kira ke tulo. Ay nagkamot ito ito rumale nakakali to kiara. Ay makimi ko. O dapat pula sule mati tempa susi. Wah. Unang buat minang pasipuli ka pa mo. Tuwa pa sa. Di pa rin sa kakad. Kaya natapan, misyo ito namin po ano. Ko bay de du ka kumi ka patuto kampung ku kwatang ngabung bango ku pasimpe. Kaya te, tak diupa ko alo ko sama kari dete. Inalamuda ko mitututama ti allo. O nayo sa tene manoma kada daya. Apa din na kuputete mentama te. Kamu jo kuni itolo na kamu sulana. Kupukan ng sama kada te. Tay bagi mulang kambaruan na i. Nah. Meron siya bilang na ke. Mangiyo sa kada ti. Kaya mo kaya kaya yung siya ko kay na. Tuwi ko tulang makada. Ya mo pukul padoro tapi te kwa. Kamu sulana jo kune tollo batu jo kune tollo te kupote terapo maka ada suste tadu kera keluar pumala labi dan puling atau pasai kera ana saunai dia topan tapatu dah Yo bayi upo mo yo ke kamera kuning madaw na memang pupuraya susina din pamisa ato nalami itang aku kukua inanta aku poray ke buat punga panggawakin ni randal ma Mike
Waktu mau lilian nata pa narapa ni komi kuma orino mote epe kakabay mi tuwa ko. Tali ko po ito. Dari ato kan nalante na nademo kinirada ng piluwang ate sila kami maulililian tutu kita kinora ka ba tuto maarapo. Jadi susina inang pilambiran lanto kebunan itu lo inanta kupore ke magari neranda nami ta panopo neranda nami ta pami komi we bami tuwa bo pekaka terus jangan mau kupukada to na yamira te kumi sido ne parana mero itu sipati lala batu kare dari ate la di pasar untuk kumana susi me di sana maulan sede mado etaran. Nah, mana yang itu penggaku pai suri mo yan? Yo. Dari nasuste. Kamu kamay tuwo de berkah. Oke baik, kita makan guys. Woi, PKK. Kamu bawa yo.